Damai ni nai batama na mengatasi segala hauhuron, inma menramotkon uhur apa pikiran na siam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom Bapak Inang hita haganupan, malas uhur by panorang on, boy use hita pajupah marhite aku ni YouTube on. Halani ai, napa ondos mahatani Tuhan hubata, ai manatar surat bani Lukas 20 sada, ayat pitu das hubani 10 siah. Mukahni pangarowon parlobeni panorang parpudi. Jadi isukun sidea ma iya, nini ma. Atigan masa ai guru, anja aha matandani laho masa ai. Jadi nini ma, jaga ma hanima, ulang makaho hanima. Ai buei ma na roh manoluk goranku, na makatahon, au do iya, apa do majupah panorang ni. Ulang ma iirikon hanima sidea. Tapi anggo iboge hanima barita ni hamusuhon apa hageoron, ulang ma hanima tarsonggot. Ay maningon masa do ay lobey, tapi lang ope mitor dapot ujung ni. Nini ope bani sidea, marsiporangan doholi bangsa hu bangsa, harajaon hu harajaon, masa malalo nama parah, sapar marsasanagori, apa lohe sonai homa panonggoti, apa tanda na bagal hun langit. Tapi pai mamasa ai, takapon anja pardakdakon ni sidea dohanima. Ondos konon dohanima hu parguruan, anja masukonon hu bagas tutupan. Buanon dohanima hu lobe-lobe ni raja-raja, apa si parkuasa halani goranku. Lanjar inma dalan benima, laho manaksihon au. Ingat hanima ma, seng pala sarihonon nima pasal si hatahonon nima ijai. Ai audo mamberehon ban nima kuasa marsahap apa hapentaron. Nasoboy imbangon atap jabapon ni musuh nima. Gari nama toras apa sanina, sindohor apa huan-huan, mangondoskon hanima, anjaha bunuhon ni do deba hanima. Dom-doman ni haganup jolma do hanima halani goranku. Tapi sada jambulan pelang bulih mago kumbani ulunima. Marhite hasabaron do malua hosah nima. Sonai madas ni. Bapa inang hita haganupan, bani nama mukah ambilan on, taringat doa bani sada ilustrasi. Adong masada keluarga nama ningon pindah hu pedalaman, demi tuntutan horja. Das hosi sidea ijai, isukun sidea ma bani penduduk sekitar rumah ni sidea. Radoro ulok atap kiok huhutaon, jana ibalosi pangyan ni huta ai masonon. Lang ong gabe ulok roh huhutaon, aman do huta taon humbani ulok. Manangar balos ai, keluarga na baru pindah ai pe merasa tenang. Dopni lang be berjaga-jaga, lang be waspada sidea, ibagas na mandalani ari-ari ni pargoluhan ni sidea ijai. Hape bani sadapan orang, sangga ibuka sidea gudang ni rumah ai, tarsonggot mas sidea mangidang ulok na bagal bani iyanan ai. Ternyata hata ni pangyan ni huta ai, na makatahon lang adong ulok, dopni mamboan sidea, hubani sikap na lang waspada, bani iyanan na baru ay. Totu bani ilustrasi on, paingat kon hita doai, ase sikap na jaga atap waspada, say ulang madao humbata. Tarlobih maay ibagas naman dopakon perkembangan zaman nuan on. Bapay nang hita haganupan, memang niakuan doai, bahasa buay do dampak positif ni perkembangan zaman on. Ai boy taridah marhite perkembangan teknologi na semakin canggih. Sarana komunikasi na lebih dear janah lancar. Pakon bahat ope na legan. Tapi selain ai, dong dohoma dampak negatif ni perkembangan zaman on. Na ija budaya semakin tergeser, halani pengaruh budaya asing. Gaya hidup semakin glamor, sipatalang sesuai bani keadaan.
cara berpakaian na ipengaruhi gaya barat, bahkan madabu bani aha na isobut gaming disorder, atap kecanduan bani game online. Totu hal onlang dear, apalagi maay sopat masuk bani gulu ni nama poso ni gerejata. Pakon buay o penalegan na perlu tumang si pardiate honon ase ulang sopat terpengaruh bani haganupan ay. Totulang boy anti hita bani perkembangan ni zaman on. Tapi setidaknya maningon boy do hita beradaptasi. Halaniai setiap waktu halak na saya maningon do jaga. Pakai waspada ibagas naman do pakon bagai ni namasa nuan on. Songon aha na isobut Yesus bani teks ni ambilan on. Sangga isukun susian ay at tigan do masa jana aha tandani masa ay. Bani perikop ni ambilan on, seolah-olah adong perspektif ganda, ay mapasal parsedani rumah panumbahan, pakon paroni Yesus na padua halihon ay. Na ija sanggah buejol makagum bani kemegahan, hinajenges ni rumah panumbahan ay. Tapi justru Yesus paingatkon pasal parsedani rumah panumbahan ay. Jana parsedani rumah panumbahan ay, ikait hon ni do bani parrohni na padua halihon ay. Bahasa sonaha pejenges ni bangunan ay, maseda do dopni paima parrohni Yesus na padua halihon ay. Tapi hajengeson parbagas, sengra maseda rosi sadokah ni dokahni. Songon na isobut bani Markus 10 ayat 31 da subani 32. Salpu pelangit apatano on, anggo hatakai seng anjay salpu. Tapi anggo ari apa panorang ni, seng dong na mamboto ay, age malaikat inagori atas, age anak ni jolma inpe, sobali bapain. Bapa inang hitahaganupan, bani na mambalosi sukun-sukun ni susian ay, ibalosi Yesus do bani ayat 8. Jaga mahanima, ulang makaho hanima. Mase isobut Yesus jaga. Halani pa imaroh Yesus na padua halihon ay, buedo homa pangajar-pangajar na pakahohon, bahkan na mengaku sebagai Mesias, na manoluk goran ni Yesus, bahkan menramal pasal panorang parpudi ay. Pasal pangajar na pakahohon on, taringat doa bani sada sekte na pakahohon, na makatahon bahasa Yesus do maroh na padua halihon. Janah berinkarnasi gabe naboru. Totulang sonai anggo ajaran ni Kristus. Halani ai maningon pakai do hita ulang urah terpengaruh. Tapi lambinjo nama hatani Tuhan in bata ase ulang urah yombang ambing dunia on hita. Bapa inang hita ganupan bani ayat siah da subani 10 sada isobut do ijai pasal aha na masa paimaroh Yesus na padua halihon ay. Isobut do terjadi hamusuhon, hageoron, porang, lalo na parah, sapar, lohei, panonggoti. Tapi porini pemasa ay, sebagai halak na porsaya, ulang tersonggot. Halani maningon masa do haganupan ay, paima panorang parpudi ay. Totu bani namandopakon tanda-tanda panorang parpudi ay, tetap mahita marsi joloman bani hatani Tuhan, ase ulang gobir hita. Tetap mamarondos bani Tuhan, ase boy ibagas hapor sayaon hita menyikapi age aha penamasa sundahan on. Bahkan buedo kejadian-kejadian na majangin tangaron. Otik-otik tertangar barita-barita nalang madear. Bani na marespon haganupan ay, dingat hita mahata ni Tuhan, bahasa maningon masa do ay lobey, tapi lang mitor dapot ujung ni. Bapa inang hita haganupan. Sonay do homa isobut bani ayat 12, da subani 10 siya ay. Halak na porsaya pe, mamolus si taronon do, halani manaksihon goran ni Tuhan in, son aha na ialami susian ni Tuhan Yesus. Bahkan buedo tantangan si do pakonon ni halak na porsaya, lang pitah humbani halak na legan, bahkan isobut bani ayat 10 onom ay mahumbani sindohor perado,
Dom-doman ni bue jolma do halak na porsaya halani gorani Jesus. Tapi nagabe jaminan bata ay mairamot kon Tuhan Indo hita mamolus hamaholon ay. Bahkan isobut bani ayat 10. Tapi sada jambulan pelang mago humbani ulunima. Artinya ay panramotio ni Tuhan in tetap nyata sekalipun ibagas situasi na berat. Lang ongga ita dikon Tuhan in hita. Ihasomani do hita bani ganup lakkah ni goluhta. Tuhan managabe jaminan haluahon bata. Ase poripe ibagas hasusahan sitaronon hita. Sabar janah margogoh mahita ibagas Tuhan in. Lang ipaturut Yesus susian ni ay mandopakon sitaronon tanpa mempersiapkan si dea terlebih dahulu. Si dea maningon paham betul pasal hajong-jongan ni si dea. Jana silang na maningon porsano ni si dea. Tentu hal onpe berlaku dohu bata. Ipatugah Yesus pe pasal tanda-tanda parroh ni napa dua halihon ay. Sedo na laho pa biar-biar hon susian sonai age hita nuan on. Tapi justru na laho mempersiapkan hita do. Ase porini pe masa panorang ay. Hita betul-betul mardingat pasal hatani Tuhan on. Jadilang perlu tersonggot. Na perlu bata ay ma. Tetap mahita marhapor sayaon hubani Tuhan in. Halani tondui na pasing, tetap do manuntun, rosi mampargogohi hita. Totu jaminan doon bata, ase barani, janah marpangarapan, mandalani ari-ari ni pargoluhanta. Rosi na manaksihon Kristus, isepanjang goluhta. Lang ihatahon Yesus bahasa halak na porsaya, lopas humbani sitaronon. Tapi marjanji do Tuhan ay, makasomani, manramoti, mampargogohi hita, mandopakon na masa ay. Bapa inang hita haganupan, domu hubani ambilan on, paingat kon hita doon ase lambin pakei, lambin jaga mandopakon bage na masa itanoon. Dingat mahita bani panramotion ni Tuhan in, ase margogo, janah marpangarapan hita, pai maroh panorang parpudi ay. Ari ni Tuhan in, paroh ni Jesus na padua halihon ay mahal na pasti. Halani ay, persiapkon hita madirita secara totalitas, ibagas na menyambut ari ni Tuhan ay. Tetap martonggo, mamuji, manombah, janah orot hubani Tuhan in. Songon ahan na isobut bani sada Korin 10 ayat 10 tolua. Puho manasiam, tetap majongjong ibagas hapor sayaon. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Martonggo mahita. Dia tetu pama hubamu Tuhan, doma ondos hatamu huben nami. Tetap mahanami jaga anja pakei, bani aha penamasa, janah tetap siap sedia, bani napai maimahon parrohni ari ni Tuhan in. Amen.